نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala tangbus na to na in surah An-Nazi'at nakapin pila ayat insyaAllah subhanahu wa ta'ala supaya kita makalaton waktu rukaing long tapado kaing surah amoy in doon ni masabot ta in mga pengajian amoy in makawa tariha surah ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundzirum man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Doon ini yang asuhanin Rasul sallallahu alaihi wasallam sintungod pa pag jatuh sin adlaw kiyamat. Adapun in pagjato sinadlaw kiyamat, nakasud siya pag iyanon ilmul ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. In tungod pa adlaw kiyamat, Allahu Ta'ala rain makaingat kaniyawang kuno siya jumato. Ampain tungod paparkala, bang siya jumato, aun dahing ha mga siyabot, sinallahu subhanahu wa ta'ala kato, taniyo bang unuin jumato, dahing haamuin pakaradyaan asal ini kamatauran sin sura Makkiyah yan magkasabot katantan in mga parkala bang jumato na in adlaw kiyamat. Ini panghimati kato taniw katantan labi na tuod in mga sila hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nanghimuting kaniya panghimati yadto sin in parkala bang sin Allah subhanahu wa ta'ala hibaita na inyan katan jumato. Misan pa yung kaaunan in Allah ta'ala di na sumapah biasin di hasuray ni amuin tanto tuod jumato siya sabab doon hay ni amuin in Allah subhanahu wa ta'ala piyatar lang doon hay ni sin in siya pahan niya in 5 parkala doon halaw man sin sura ini hapanagnaan amuin mabasa ta magbalik wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa wal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Amin bita dun hayni in katan alamat bang siya jumato na hawakto yan na sampay bang jumato na siya dahil ha mga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad to katantan way makapanghimuting. Karena doon hay ni siyabot ha sura iniin ha panagnaan piyangadyan na to in pag-ig sinyawalihan si mga kafir amuin bugnusun bihan hati niya amuin pagtuyuan bisuron sin mga malaikat kawaon dahil habaran niya in nyawalihan ni. Amuin panagnaan ayat. Hikarwa na ayat yaon, in pag-ig sinyawalihan sin mu'min, doon haon, maagak ang pamaagak,
sarta doon haon maluhay ang pamaluhay in pagkawa sabab in day dalong ta magtuy-tuy ra gumawa inya walihan si mga bariman. Damik yan doon haon siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga malaikat amuyin ini tumayma sindaraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay maripa babaw sin gumiini ring hataas langit amin biya siyapan tun sin Allah subhanahu wa ta'ala si maglangoy ha tubig imbiya kaus nila ha amin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan in mga malaikat siyapahan sin Allah ta'ala amuyin maglumba-lumba sila tumayma sinyawalihan si mga bariman hadlaw akhirat. Na inyaon katan damikyan hikalimania amuyin ini magpajato sing kabayan sin Allah ta'ala pajato huday diha babaw sing gumiin. Inyang katantan kikita na to adlaw-adlaw. Inyan kaya na naman na to adlaw-adlaw katan. Biya sin pagpaon sin hangin, pagpanaog sin ulan, sin uno-uno pakaradyaan halaw man sin gumiini, inyan katantan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, biya kita katutan yun. Nain ini juma tutuod. Nain amin kahalan sin pangasubo sin mga kufar Quraysh sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga musyrik adlaw kiyamat lang niya ko, ini para tungon sin Allah ta'ala in adlaw kiyamat. Nabiyan na sinagi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unin daakan kaniya amuhad dyan hibayta niya. Di siya magpalabi, di lay sab siya dumagdag. Amuan to, napagka siya wala biyaytaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kahalan niyaon, bangko no, sumakawa impagjato jumato na amad dyan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab yung mga ini nakalando to din kajuri nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka siya nagbayta sin maawnin adlaw kiyamat amuin jumato siya na magliki-liki yung mga tao bihan, mga kufar Quraysh. Doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-asubuhi dahil hambok-pahambok bihan. Biya din nabalong niya kunon rin ni jumato Muhammad. Biya din yung pagjatukan niya ini. Hauno siya, waktu. Na ini katantan, biyita doon sin Allah subhanahu wa ta'ala, Pima anta min dhikraha. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, intungod paparkala ini, laung niya na inyan katantan, Allah subhanahu wa ta'ala ini maggantahayan. In ikaw bang unin hibayta, sin Allah ta'ala hipabayta kay mo, amo rin hibayta mo. Di ka makapalabit. Bihad to. Sarta lang niya roon parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ila rabbika muntahaha. In pakaradyaan yan, Allah ta'ala in kahinapusan maguno. Magpadyatuhayan. Siya in magbayahayan. In tanda niya, waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya nga subuhan, sin Jibril alaihi salatu wassalam, amuyin nang hindo sin pag-aga mahapanagnaan, mahabain suy-suy niya bihan, hadis mahaba, amuyin di matong maun in Jibril alaihi salatu wassalam para Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban si mga kasahabatan, nangangampo tamungon puti bihan, malano, wayroon misan mansa-mansain, kwan niya, biya siya namin mga bukon, ini wideng ha panawan malayo, at niya malayo malano in panamong niya, sarta imbuhok niya magtubiya mga ini mareo to din biya mga ka ini langis bihan, sarta maagmuk dain amin kaitom niya bihan. Naroon haon nga subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, muna impiya nga subuh in bang uno in pagyanon Islam. Jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain ining ka-Islam, doon hati niya timindog ha amin rukun Islam 5. Pag-ubos siya subo na isab siya, bang uno in pag-iman. Kaya ito na isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini siyang bag na isab sin amin rukun iman unum. Ubos siya subo siya, bang uno in ihsan. Nalaw niya in ihsan, amin magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya mo siya singki kita, bang mo siya kakitaan, in ikaw kikita kausin Allah subhanahu wa ta'ala.
Hati niya mo timukar na mo hakatan sin waktu labi-labi na kawang kaumalok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya in katantan sin hinang mo yaon na inhinang mo harap ka niya. Karena ini ka magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ka magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay in katan sin amal mo, hitukbal mo patuhan Rabbul Alamin. Hati na unungsuran mo sin amal mo. Bihan. Na amo yan. Naman jari pag-asubukan niya, balik lang niya, ini, ya Muhammad, ya subunay sabsiyabihan, bang ini unuin kuan, kuunuin saa pagyano. Unin nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salatu wasallam, laung niya pangasubang kuunuin pag lunsing gumi atau adlaw kiamat. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya wala nakalabi impang hati sin ini iya subuh daing haamuin na nga subuh. At inasibu-sibu sila wayron pang hati. In Jibril alayhi salatu wasalam na nga subuh, di na isab kaingatan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na isab kaingatan. Bangko no sabab, wala sila dia aksin Allahu Ta'ala, mamayta bangko no siya jumatu. In inikatan pagpaanib, hapiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya in katantan amuin biyay ta doon simpagjato supaya kahalian in katan kabubukaan doon na yan. Narunhan, kaingatan na in tao tumayma ini simbay ta sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin di amod to. Na pag-ubos lang niya, doon hayaon in pagjato yaon hati niya, Allah subhanahu wa ta'ala in magganta hayam bangko no niya pajatuhon. Sumakawa, ingkatan sin luparagbos sin pagjato, ninyan mataod na rin ang mga pangadjian limabay kaya suy-suy na tubihan. Na doon hayaon lang niya, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumunod, innama anta mundirun may yakshaha. Ya Muhammad, inikaw, magpaanib sadya kaw, ha mga sila amuin tumayma, paanibod. Sumakawa, mga sila amuin hindi tumayma, na yato parkala nila, na simbaran-baran nila. Hati ni Allahu Ta'ala na imakaingat kanila, hadlaw, gana-gana, bihan. Amo na yun bang jumatuin yan to. Na doon ha ini, biyayta sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, in mga parkala ini, apabila siya jumatu, doon naon na kaingatan na si Mano siya, in uno amuin labi-labi na to din ng himuting Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sila amuin ng himuting sambil hajaman na to ini sabab mataod ng himuting hajaman na to ini sin amuin pagpaanib ini mataod mano siya amuin di misan ini makaingat sindahan harap pa masjid inyan panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sa kaulaw-ulaw mga way jumato susungon. Biyaway inu-inu nila bihan. Mag-ibadat pa to ang Rabbul Alamin. Sinin sa babang kanjilapya panjari. Supaya ini makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo man, ito yung maksud niya. Naman, jari bang sila rin maunin maana niya, biyang himuting nila, indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang nila piyang himuting, indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi nila piyang himuting, indi maak. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan yan. Sa babimpuunan singkatan, dengan Tuhan Rabbul Alamin. Namo yan to. Nadakula parkala yan nasusungon. Dakula parkala. Na, mataod yan. Damik yan, doon han. Mataod mga manusia. Bang mo kitaon nag-iibadat patuhan sa sumakawain hinang nila. Buko namin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lumag sila singkatan naman nila. Damik yan da isabin yan ng himuting da pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaulaw labi sila maingat din Allah Ta'ala sa pag-ibadat. Labi in panghati nila tungod pa pag-ianon pag-ibadat din nga amin Tuhan Rabbul Alamin nagwajib si pag-ibadat harap kaniya. Pagtag-ipon harap kaniya. Bihan, mataod mano siya halawang singgumi ini. Labi-labi na in mga Nasrani amoy in piyang ngikutan sing kamatauran mano siya ng himuting.
Bihan. Amo na in maghinang sadya sila sin, uno-uning kabayaan nila, di nila paghatihon in sara, piya na og sinallahu ta'ala maun kanila. Amo na yung mga Nasrani. Sabab ibang nga sila na amo na yung pagyanon law niya, laong yung pagkakama nila. May di laong, di nila yadto inu-inuhon in parkala sin ini piyang hindo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gamayan pindahon nila. Biha. In Isa alayhi salatu wassalam, di aksin Allah ta'ala maun kanila, kamayan hinang nila Tuhan. Biha. Nainya to hambok parkala, mabugat yan tuha darat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao himinang kaniya. Amuin hinangon nila Tuhanin, ini manusia, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na. Nayan mataod din sa mga manusia, nagtutuhan, dahil Allah, dukaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga tao, nag-ungsod sin amal nila, harap pa, ini, pakain na bihan, katudyuhan niya. Amuin, harap pa kakubul-kubulan hitok balin, uno nila, inamal nila. Subayrid tuhad to, ang panila hitunay, bihan. Diya sa kaula-ula, subayrid tuhad to, ang pasiya, taymaon. Sin mga parkala amuin, di manjari illokal yaon pag-ibadatan patuhan Rabbul Alamin. Bihan, mataod saan? Iungsod nila, inamal nila, paamin bukon, tagda po kaniya ungsuran. Amuinain Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan. Naroon na yan mga kataw-tay manghuran. Bang jumato in adlaw yagto, amunain adlaw kiamat, pag yanon, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, roon hayin, haayat kay napusan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Bang jumato na laong sin Allah subhanahu wa ta'ala runay ni in adlaw kiamat, biya ba itaasal ini pagpaanib kato taniyo. In katan ng himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala nagkupur. Nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pananaman nila sin dunya kiyabin nila, biya dalawng niya sin, laong niya doon ashiyatan aw duhaha. Laong Ibn Abbas, in pagyanon ashiya aw duhaha, biya dalawng niya sin lugay-lugay sin ini guwa sin matasuga paugtuhan. At awalaw niya day biya sin haugtuhan sampay patumo gumim matasuga sin mahapon. Hati nabi ito nga adlaw ra, inamin ini dunya, dito sila naghula bihan, impana naman nila. Amunin mga subo sila, kuno. Mag-us sila sa, di nila uson, impag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad tuin, long ta, makasusara kula, ha mga tao amuin, long ta, dihilan sila waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala riha dunya ini, hasupaya ini, kalaggo adihil kalabyahan sin Allah ta'ala pangan pagkamanusia madawhat nila kasanangan dito adlaw gana-gana bihan yan. Sabab ini katantan piyatar rang kato makatapangadjian dahing halaw man sin ini Quran mahamul liya min piyangadji na to ini ay hapanagnaan bihan sin in Allah subhanahu wa ta'ala siyapahan niya in katantuhan sin pagjatusin adlaw kiamat asal siya jumatu amuin manjari siya sumapa papya panjari niya. Bukum biya kato, di kita manjari sumapa buat malengkan harapan siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad. Amuin mamayta sin, ini kamattanan kasabunalan, magsapa. Bihan, pag yanon. Impagsapa, bangkato manusia, subay kita harap pa Allah subhanahu wa ta'ala sumapa. Wallahi, billahi, tallahi. Bihan. Naampay na Allah ta'ala manjari siya sumapa pa amin, uno-uno na kawayaan niya, ini dahing mga piyapanjari niya. Iyaon katan, pagpatanto sin mga parkala susungon, jumato ini katan. Jumato in adlaw kiamat. Sa Allah ta'ala rain, makaingat sin, pagjato niya bang kuno. Damikyan doon haon, dahing mga alamat niya, amuin, jumato, hawayroon pa yan, jumajato ha mga sila nagkukupur, sumakawa, jumato kanila ini. Katantan, tiap-tiap im mga sila nagkukupur, im pagkawa sinyawalihan nila,
inyan katantan tangsuon bugnusun bihan amin pagtuyuan kawaon butasun dayng halawon sin jasad in nyawalihan nila. Bukom biyasin nyawalihan simbar iman doon haon agak-agak ang pamaagak salta inyaon katan maluhay gumawa iwan makaan in gumawa inyag tupag pa ini gaan sin amuin pananaman sing kamatay pag iyanon doon hayan. Amwad tuin amuin ini pangadjian long tamakawa ta rin dito hadto. Ramikyan doon hay ni long ta in parkala sin adlaw kiyamat amin tanto to jumatu pagpaanib kato tanyo sarta pangadjian kawaon sing kita doon hayaon hamang labi-labi na imatao amuin magpasampay sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kita niyo pangadjian doon hay ni amuin long niya doon hayaon tungod paparkala bangkaw magpasampay sin akama Islam akama sin Allah subhanahu wa ta'ala subay kaw nagdara sing kasabar sabab mga diaak sin Allah ta'ala yaon kanila insipat ini amo na insipat kasabar sarta bang mubasahon ini ini pagyanon kasabar ini kabakan mahalom sing Quran sampai labihang gatos ang gatos upat dahing mga ayat na sabutin ini pagyanon kasabar bihan na damikyan in kitab pian og sin Allah subhanahu wa ta'ala ring atas langit hangga to siban upat day sa bintaod niya bihan na sa kaula-ulain yaon katantan nararasim mga raak sin Allah subhanahu wa ta'ala sa misang pabihad tuaon day nga mga kanabi karasulan amuin sa nila na hibalik patuhan Rabbul Alamin in parkala bihan bang nila rin nakasabalan bihan biya na kan ini Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam damikyan in Musa alayhi salatu wassalam bihad turaisab haamuin ini bialik nila na pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin panghinang-hinang sin tauhalon sin kauman nila bihan na amuyan to naman jari inilaw ta in parkala pag pasampay sin akama biya na sin jimatuha waktu sin Musa alayhi salatu wassalam iban sin Fir'aun na ini parkala long ta subayad tumapajato hangan ini kau diaak bang uno impiang daakan kay mo na subay mo yadto mapajato bihan na in laway sim pagpasampay niya reaction Allah ta'ala bihato na yung kapisukuan ni nang ipiraon bihitaan siya sin hati niya ingkabtangan mo lang niya subay siya lam malambot bihan kaulan layina in himumungan mo subay lang ni amin biya madto mauno makaan bihan bukon siya amin ga yaon hati niya di manjari magpasampay sinakama sin Allah ta'ala amin labay ring ha amin paggaga biya din na bang labay ring ha pagjuri di manjari pa kayon si magpasampay mga bihad to subayra siya amin pakugdanon siya kaaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan doon haon ini biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan sin pagkamanusia kahalan si manusia di masutsi inggin hawa si manusia suway rin makasutsi kaniya amuring ka Islam amin matan pagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta impagyanon pagmalilla hipakita doon ha amin amal miya makadhasara sin Allah subhanahu wa ta'ala unimpiang daakan doon hadya unimpiang langan damikyan amuring tangkisan mo inyan katantan madawhat yan si mga tao in kasutsihan sing ginawabaran niya daing ha amin maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan lang niya di mo madawhat in pag-iyanon khusyu patuhan Rabbul Alamin buat malaingkan subay mo kaingatan in Tuhan Rabbul Alamin subay mo kaingatan siya hauno hakatan sing kabasaran niya hakatan sin mga nikmat niya amin wayroon makapaon siyo mano siya nagngangan tagaraos buat malain ka na mo rin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ini pangandulan mo sing ginawaran mo bugsuan mo sin
katahan pakarajaan mo, pagtawakkalan mo. Amuad tulong ta. Na manjari, damikian dahil ha mga pangadjian makawa taroon ha lauman simpiang adjian na to ini in manusia amuin pialabisin Allah subhanahu wa ta'ala dun hayan tanda niya amuin tiyata masin Allah ta'ala ha manusia katan Islam kafir in dunya ini tiyaka masin Allah subhanahu wa ta'ala amuin di hikasusain katan pakarajaan amuin biya na sin siyabot long ta pagpapanjarasin ini langit iwan sin gumi amin yauning katan kakukunahan hikarayaw madauhat sin manusia pa ipag-inom makan. Ipag-inom makan sing ginhawaran nila iwan sin mga kahayup-hayupan amuin ini mahinang nila. Tumabang kanila sin amuin hikasan nang nila rin di hababaw sing gumi ini. Sampay roon na ini piyapagsaw sin Allah subhanahu wa ta'ala in nikmat sin Allah ta'ala amuin pagsahuan sin ini hayop iwan sin manusia bihan bihay ta dun haon dahil ha mga pagparakag sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia di dunya ini buat malangkan hadlaw akhirat na dukaing parkala na amura kuman parakakun sin Allah ta'ala in nanay maisin ini piyang daakan niya iwan nanay maisin piyang langan niya tumangkis dahil ha piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuad to mga katawtay manghuran ha agama Islam na in kakunahan hadyaroon haon amoy in bangkawlong niya amoy di mamaya sin amoy di kau makapuklas dahil ha amin hinang mo yaon amoy in parsugpatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala suway mo yan di long tadulan in napsu mo bihan amin malugpas long tain parkala mo sing kaligap maligap kawihan dahil ha uno-uno pakarajaan biya na sin dunya ini sabab nanhambuk yan dahil ha mga biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makabuka lang niya kaniyo bang maukab na insumping sin dunya hati bang maukab na insumping sin dunya amon yung pag-akawan si mano siya insumping sin dunya biha sininya ung katantan wayroon mahasil mo karayawan buat malaingkan subay rakaw roon ha amuyin ini miyamakad hapiang daakan sin Allah ta'ala iban limalayo dahil hapiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin di mo manjari pakayon in kaligap sabab in kaligap yan amunay mahinang sabab hikapuklas mo rin ha amin tiranan sin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran ha agama Islam namad to in subay ini batukon na to hakabuhi na to in mga pangadjian nito katantan bihan sin in mga ini wayrood buli iwan dapat jumato in katan biyaita sin ini Quran mahamulya paya sampay sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan na isab si mga karasulan nakauna yadto paya sampay nila inya to katantan yadto ra isab kanila yung pagpaanib yadto ra isab kanila yung pangdaak si mapatot hinangon im mga kakahinang doon haon sambil nasabot in katantan pagmaksiyat si manusia ajaman nila panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala katan doon hay ni hambok deng ha mga ini biyayta doon hay ni pangadjian sing kita in mukjizat long niya di mahinang sabab sin hikatindog sin pag-iman sabab inyaon katantan hambok hadyayaon pamintangan sing kita in manusia na di bukon dahin doon haonin tindukanan niya. Sabab in mga sila makatayma sing kasabunnalan suway bukon naon mujizat ampa sila tumayma. Sabing tanda ni Musa alayhi salatu wassalam nagpasampay sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala pila hadya mujizat diya niya madtukan Firaun. Aun siyam mujizat doon haon diya niya madtu wala dati mayma. At wala siya na hinang Muslim. Subay na siya, amin, lang ta, wayroon na liluan lang si bahasa, doon haon malukmus na siya, ampa siya, ini, lang tanag malilla pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung pagmalilla, habihato, rin na tayo maun, mga katawtay manguran, di na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na amuin, ini, kahinapusan na, matay rakuman, ampa, magmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala, rin na tayo maun. Sintuhan Rabbul Alamin. But inya to katanlaw niya,
subay doon hajaman sinamoy nyaw pa kayo mong pagpi. Amin dirihil kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatot. Magpi kaw magtaat patuhan at wadi kaw magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangyaon pa kayo mo yaon. Ang pa kaw nagtaat amuin laong ta haamin bihatin panganal mo. Kilamuin Allah ta'ala nagpapanjari kayo mo. Kilamuin Allah subhanahu wa ta'ala min nagdil kayo mo singkatan nikmat. Kilamuin Allah subhanahu wa ta'ala singkatan kignot kahiwal mo yaon dahing hatuhan Rabbul Alamin. Di kau makahiwal bang bukod dahing ha kudrat iradat niya na inyan katantan bang bihad to na matay kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang doon na haamuin wayroon na ini liluan, wayroon na lang tatangkisan, bat jumato na kay muin amuin pagbugto sin napas mo na wayroon na ito kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga tao nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala. But malingkan bang haamin yaon pa hayang muhaddal lang sin magbibisara in panganal mo ukab bihan amoy in taymaon min Allah subhanahu wa ta'ala daing habigi jantung mo siya na inmatan-matan pagtuhanan mo siya na inmatan-matan agaron mo siya na in amoy in pangangayuan mo tabang daing di hadun niya ini na inyad to katantan matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kaw hambuk deng mga sila amuin ini dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-iman palom sin daghal nila amod to mga katawtay manguran haagama Islam na in mga ini pangadjian na to ini hambuk ini ring ha mga kagunahan na to kabuhi na to hinangon amuin magpatumtum kato sin pakaradyaan halaw man sing gumiini sabab in gumiini na hipo sing kasasawan pag anong kasasawan doonhan hipo sin kaiibugan halaw man ini sin dunya ini katantan in the jinis na in kaiibugan si mano siya bihan uno in makamularunhan amo na lang niya in kaligap amo na in kaligap amo sad tu maligap kaw sin uno pakaradyaan bihan amoin dahon mo naman tumariin pag-aga mo pakain bihan. Sinaon lugal tietan turun haon biyabayta doon haon mo hitunay indaakan sin Allah ta'ala. Pag ubos ito ang pakaw isab ini maligap bihan manaw parugaing ubos dito mo rahon dito katanta nakabayaan mo in parkala long niya pag ini tunay mo sin uno-uno na amoy in bang maabot na in waktu. Hati niya kilahon mo muna in pagpanaw mo yaon in pagpanaw mo yaon hangan kaon sin Allah ta'ala atawa hangan mo katanaman mo naon waktu bang habihayad to ada kalar itay maunin ini amal ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala maita sabab kita in nagpi sing katanaman tapos in pini ta katanaman sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab ingaton nato mga katawtay manguran in parkala pagibadat pa Allah ta'ala Allah ta'ala in nagpi kato taniyo singkatan hinang. Allah ta'ala in nagpi kato taniyo sin uno in hinangun na to halom singkaw haan tagupat ka jam. Bukon sadya amin kignot kahibal na to yaon amo na in singuran na to ding hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil pakabtangan na to dumamag hamatungan iban sintuhan Rabbul Alamin hihindo kato tanyo amin di na to manjari lamuran singkap tangan dukaing biha di na to manjari lamuran singkap tangan dukaing inyaon katantan subay siya amuin piang hindo hajasin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab bang mo kaya lamuran sin dukaing tanto hari tay maun sin Allah ta'ala in pag-ibadat mo bihan mang mo kaya lamuran sin dukaing kaya lamuran sing kabtangan mo rin ha amin ini atawa pikilan mo biya. Amo yan. Sabab bang mo yan tuloy amuran sing yan tuloy sa kaulaw-labi iningat mo rin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo sayan in mga hangkan na aon jimadya to halaw man sing gumini amuin mano siya imag patanam sing kabayaan niya dahon niya inaakamasin Allah ta'ala magtupakabayaan niya. Nabukong bihat to kita in subay makad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aonon ini biyayta kay mo amoy ini in subay hinangon mo in lugal subay kauroon halugal biha ini
Di ka man jari lumaglukal dukaing. Di ka man jari lumaglukal dukaing. Bihad to yan. Naamo yadto insuway urulon sing kita niyo hambog-hambog. Sabab adakala yung mga parkala yadto katantan na jumatukato taniyo in pagsusod mabiya na sinaming kahinapusan ayat yaon laong niya bang jumato yaon in pananaman sin mano siya amoy in nagkupor sarta doon haon bista na sila kafir ibanin sila bista na sila simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala imatupatuhan Rabbul Alamin biya dalawang niya sin ini amoy guwa sim matasuga sid mahina at sambil paugtuhan da indun niya tiyay kuran niya atawa daing daha amin pag ini lead sin ugtuhan niya on sampay patumugum im matasuga in tiyay kuran niya dunya imbiya lukay-lukay bihanyan naamo yan mga kataw tayo manghuran murah-murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala habalik kadto amin doon na isab kita nung haro kaing surah marayati ko amin wallahu alam sumuno kaniya amunain abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma insyaallah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله